Dobra rezultatska serija proti ljubljanskemu Bravu se nadaljuje, tokrat zmaga v Ljubljani z 2-1. Manjkajoča Mitrovića in Mileca, ki bosta manjkala kar nekaj časa, sta tokrat v obrambi zamenjala Martinović in pa Žan Kolmanič. V primerjavi s prejšnjimi tekmami sta bili to tudi edini spremembi. Začelo se je s šok trenutkom v 12. minuti, domačini so izvedli prosti strel, poizkus Maherja je Jug ubranil, toda Nukić je bil najbližji žogi in povedel domačine v vodstvo. Vodstvo ni trajalo dolgo, v 18. minuti izenačenje, tokrat podaja z desne strani Kronavetra, Peričičev strel je domači vratar odbil, potem pa Mlakar in Rudi Požek-Vancaš za potrditev izenačenja. V nadaljevanju prvega polčasa boljša igra in nova priložnost. Po podaji Kolmaniča z desne strani iz prostega strela je Mlakar z voleja zgrešil. No, tale kombinacija pa je izjemno natančno sodelovala ob vodilnem zadetku ob koncu prvega polčasa. Kolmanič s fantastično natančno podajo, Mlakar pa zanesljivo z glavo za zasluženo vodstvo v polčasu 2-1. V drugem polčasu še več borbe na ne preveč dobrem terenu, veliko kontakt igre, veliko prekrškov in malo priložnosti. Z roba kazenskega prostora je najprej poizkusil Rudi Požek-Vancaš. Domačini so zapretili strelom Nukića z razdalje. Zaključek tekme pa z igralcem manj po drugem rumenem kartonu je bil izključen Blaž Vrhovec. Kljub številnim spremembam in menjavam se rezultat ni spremenil, še več. Priložnost za potrditev zmage se je ponudila v 94. minuti Repasu, ki je zgrešil. Do konca je mariborska ekipa zadržala vse poizkuse domačih in tako prišla do tretje zaporedne zmage. Super, da smo tekmo zmagali, igrišče je bilo zelo težko, naredili smo eno napako pri prekinitvah, ampak na koncu je pomembno, da smo uspeli preobrniti rezultat in da za zmago gremo v Maribor. Molto difficile, un campo complicato, un avversario che gioca molto bene. Io sono contento perché i giocatori hanno lasciato tutto. Per noi era importante vincere per stare in vetta alla classifica. Queste sono le partite che non bisogna perdere. Bisogna lottare, si lotta. Questo è l'importante. Adesso pensiamo alla prossima partita, sicuramente sarà diversa, quindi bisogna prepararsi bene. Moštvo ostaja na vrhu prvenstvene razpredelnice. Naslednja tekma že med tednom, čaka nas gostovanje v Celju v sredo. Gremo Maribor!